Halo guys, berjumpa lagi bersama Raja Ender. Jangan lupa di subscribe channelnya Raja Ender. Well. Nyokot motor gitu. Lima. Nah, cekal sih usia. Cekalan kemana budak letik? Oh. Ayo, kita ke lapangan buat gaduh layangan. Ayo. Batu ngajep. Batu ge yang penting daya, santai menuju. Turun, ibu korek. Aji, ku korek. Aji karen deh, budak letik. Turun ku korek kita aji. Budak letik. Action. Gubuk deui. Kita jalan-jalan kemana? Manjak. Cek aing ulah lila ya nu bukan datang mobil keur dipasangan stiker na kumaha. Aing ganggu pisan si Abah. Aduh. Ancan beres, Pak. Mang Doy. dibejakeun ulah lila. Aing ngomong cenah meuli ududung. Mak ke disusulan atuh. Ya. Jadi kajauhan aing nggak bohong. Ya aduh aing kakak. Kabogoh aing aduh lah. Yang mana tangis ngadaguan saya saja mah pikiran. Atuh. Punten. Ari wang bisi bucat ban apa naon? Bilepat. Well. Ampun, Bang Doy. Well. Nuhun awe ya na. Siap. Ayo, Wah. Yo. Maafin. Udah nggak bohong. Atuh montong kena soket kae. Action. Bagus atuh bagian aku ya nu kieu mah. Tuhan.